Anopay da osoro yene nase. So nam le 2 minutes na ho den so. Na odi dwumadi sei, odi esi ho se de emunim na fa pen na fa paper. Na de beba wo nchen bia na watwere because o se Jewfo no hwehwe kyero nsem no mu. Se enoma no etisa. Ewurade Nyankopon enka ho se na anopay oti yenka ye bebo mpaye na de dwumadi ahye ewurade sha. Ewurade pa eda wase nkunimdi odi amaye oma na otwe kwa opro betu yembiem oma ye nkwane ahoden soronko obo ye nkwa ho ban ho ye nsofi obonefo ne nhie nyina mu ena na pa eda wase ne etiefo ne adwumayefo nyina ye de ho hya wonsa edo yi mu humegu wasam so wasam nya ahoden wona woda yale mpa so aspiti ahodo ensem komo ya de sane fa wodi ewo Yesu Kristo dire wona wobubu egu awade mensem empagya mu firi kata so ewo Yesu Kristo dire wona wo yale ahodo amane ne atete ene so wonu madru on share no konfo ena wasam so sanka ne nyina wo Yesu Kristo dire mu wade matumi ni onusata wasabachi onkua na mafra so ujaya ni ya kani pasam pele pele si jaya ne fa otumi no ngusa hye ma era wasisa na pe ro ho de amaye enu nimje de onyansa ne uhuru mu udegu yemu o Yesu di mu nti amen amen anopay tie asema ba unche na fa bobla ena no pay asema ba unche ya to asem panidi say forgive and forget. Fachanama Renfi. Ishanka Urade. Amen. As I said with the chair. Asama Renfi. Now Sansuma ready. We fruit him. Yes. Now you fruit him. And pay food to Maka Sembi. Or say Jaimanka de Yitimi Jai. Name you fruit Trimudi. Ah, the Bayadi. Ishanka Urade. Amen. So per se. Uko osoro ahimemu a adia esese wusua ye kwa heaven a emra etoso mienu uyi emra me esesi ho a uyi mienu si ho a de edi wonipa ewura Nyankopon ahimiem eye bonifache shanke urade amen. Eti obi a wone bonifache bia dumi nwura wo Nyankopon ahenie no kwasem tie ni ese osua bonifache obi fom wa o se uhu se de obesidi ade ache no baby a bonifache ene ho no otan ena aye ho ma no kwasem eti awalefo mpo se yentime mfa ye ho ye bone ne ye mfom so ncheche ye ho a e problem ishanka urade amen ti ode cha na wo ma wani so ye de e da ho no kasem oso hu se de obesi ni nipa bia nanti so bi nyawo na so de duro begu waduane mu a ene ne nyaka ekole nemum wo ma wani da ho e wo se ni mpa no ho na mo hu ma sa ni mpa no me ye wo tamfo ama ye sentidua ensi wanim. God bless you. Ishanka urade amen. The Bible says mu hu se de mu besi abua obia na se jade ni pa be fumu na se de ye ni pa be fumu sa e de ya so a uso be fumu obi oye nipa nti se de ena no pa urade nam na dum piso na obone odi na nura nyina wanku no ahwe so no de na de ache wo no sana oso se osuso hu se oso de unuan de nipa bi fumu so be chewo daletes biti mu odin wa adwumam Ishanka urade amen. Headmasters biti mu odin wa adwumam said you obesi yi nipa na gina aso abona to ho dada We can be meaning ebi nim kokobo Ishanka urade amen. tienie pa Bible na da ho no so yi bone miensa na se yi bone fa chefiri mu a enye yi no kasem Jesus for no urade ka kire wo mo se ekone nya wo mo ko yes eti wo mo nya ko mfama urade na urade be ko edi ade ama won tie bribi na David ade ma Yakopon hira David ma no kwatente ho asem na no peye be ka kire wo
Eshira no ma odi Saul sunkonim. Ibeduru ho bunim the Bible no be ka kire. Because Exodus chapter 14:13 to 14 na okasembi. Exodus chapter 14 verse 13 to 14. O say na Moses ka kire o man no say. Na Moses ka kire o man no say. Munsuro munyina pintin. Monhwe awade nkwaje a. Ode be kire mo ne. Ode be kire mo ne. Na mezifam hu one. Na mezifam hu one. Uni hu de be la da bio. Hu de be la da bio. Awade be kwa mamo. Awade be kwa mamo. Amde munyeko. Na mo de monya de. Monyeko. Eti so hu ntokwa kwa awade nko bi ma wo. No kasam. Sa wotamfo pamu wo ha wajijew. If you wutim enyo no tia land bill, no tia water bill. Nenso. Upia no hwa wo ba no hwa. Istanke urade. Amen. Bible ne say enyi akono nya de enko. Ti urade ka say Misrifo hu wo mu nei. Ah wo mu ya atamfo a. Musolitiam. Wo mu solitia Israel fo yi. Munyeko. Wo mu nyakom. Monhwe urade. Na urade ne ba kwa de en. Amam. Eti ese obia se ojai obia watane ne obia waji ne obia ha no oja sha nipa no Nyankopon No kasam. Oplo na se wo ye bitua ne ka Ko fase kan ya. watu asensene no Kasam. because Nyankopon aketua mu odu Se nipa de. ese ne nipa de na adebeye se efi a wutim ebia okoye ebia okwa ye bia abaye wo mo jayama onu ma bia fo oniema ne nsu atoguso nsu bia to aide aguso isaga ulade. Amen. Ana also da foforo bi so hata ne de ana also jaye ma nsu to ye de aguso sake tua wi enya ketua bia dabe nemum se nsu to guso wote yeso na nipa de ne fom to awiem na nsu to na se wi a eya ketua kese pa na ode ama no. Yes. Bible no be kire wo nti urade se wo de munye kom amonhwe urade nkwaje na mohwe urade nkwaje amezimfam hu de bia se wo tan fu bi jijewa wo de ye ko ta ma urade. Because Exodus chapter 23 verse 4 to 5 no Bible ne kan sem Exodus chapter 23 verse 4 to 5 45 o kan say so ko to tamfo na ntwie se o ko to tamfo na ntwie ana se na furumu so afom kwan ya fa ne bre no se hu de okiri wo afunumu so shade so se ye na wa mo no sa na wona ne nsare no sa ni pa ne ntwie no na yemoa no fa ne ye de en sa mo djuma tamfo o sa kwa o so tamfo na ntwie o tamfo ne ntwie na funumu na yemoa ukoto so afom kwan ana wakoshe doctor biasia wose fa utamfo ne ntwe ne yede fa ne blen san fa ne blen na tembia no na chese tembia no wonyankopon ohwehwe se enkofo etaye ne yebe ya obo papa ene on temba ya somdwe mi nye bi ntuo muka dabi isaka urade. Amen. Ana ma we bo na nyumbi se was uwenyi papa nyanse was uwenyi wadi bo ayamwa odi kwa ayamwa. But the Bible already was say so ko to tamfo ni na ntwie ana so na furumu so afom kwan ya sana ona ne nsara no so the sani pa no na yamwa no hwe na wa mo no na Bible na hwehwe se ebiribia no ye ne yatamfo betena somdwem no kwasem ebe ye won papa tieni ye pa oko 1 Samuel 18 1 Samuel chapter 18 verses 6 to 9 David nkunim die o se ama ne be ye Saul so twe David ho ninkum tieni o David nkunim die ama David be ye Saul tamfo kwasem na yentie die si ye 1 Samuel chapter 18 verses 6 to 9 na wale ba David lisan Felix kumuna ba no David kokum ya fa ne say Goliath na Bible say oba no na ekosi say na emafri Israel kro nyina na emafri Israel kro nyina e dum ne asabe sha ho so asa hallelujah
amen na chese ma de wo munum ne wo masha no free tete efreja kwa me pɛ no ma breso master for man ɛna ɔmo ɛhya ahye asɔre yɛ bɛyɛ bible studies ebi bɛ hyɛ ase 8:30 ebeduru wɔn bible studies unhu ɔbaa biara wom mɛma nko a ubehu ɔbaa bia na ɔbaa na ɔbɛplapla so dem o ɛna wansa nko fie bio no kwasam ɛna ɔtim ubusa na ɔse unum sɛ yɛ ba time kala no wo fa se fo ebedu dwale nkwala be wie no na ya late saa ba time no a yɛ kwa yie wɔtakwa ne yɛ ka sɛ kwan no wa nti ɔmɔ mɔgye no nuru pampa fo krokwa kuru yɛ kuo ubakɔ na osi hɔ tawe di ne duku yɛ si ne moma so kyina yi tunani nton wɔtwɛ ka kwa yie wɔtakwa wontene saa ba time no a kɔfo kroko no takwa ne ba shaka urade amen okɔ takwa ne ba na ne na wɔtwere die nim no ɔyɛ late wa so no ma ɔse wo de munim sɛ yɛ de yɛ ba tan yes idru places of worship no dia no ma yɛ hwo ti bible sɛ David koku wa hene no Goliath na osane abado madi e madi mpinti ene nyom ni asabehia no na odi mpinti ne geji ene odi mpinti ne geji ahasa na ma ole gro jesu oso ka se wo gro no so okuma pem David die na David die wokum pem na so bufu kese na Saul bufu kese na samna anya ne de na otwa so a okase wo de opidu ama me wo de 10,000 wo de opidu ade ama me wo de opidu ama na me de wo de opidu ama David wo de opidu 10,000 ama David na me de wa ma me ta na de na ka me bio efedie na ka me bio ahenie no efida no ala efida no erekro no so to ni si David so etu na ne ye de exaggeration eti ha say David abaye Saul amfo kese papa nyano bekuno ameduru ba bi kura no na David elbo ni shenkuo ama Saul kotopia shanko de wash David afam ban no owie no kura shaka urade amen Bible say fiti sada no Saul sasesu otu na ne ade ade asa David sana ene usu tifie yi mu fiti modi mobi a obo entem bia ya wo soro ko wadwuma sade wo sie serious wo wadwuma sade wo ne ukra wade ya fanti efia no enipa gira nipa ne bititi tifie wa wo pie kura wo ko no na ye twetwe awachi di ho fe ishaka urade amen sana sem we ye osifiti wo ko no Saul etu nani san David etu ogbodi tim kwa so nya na oba de obeku no according to 1 Samuel chapter 19 verse 1 no ogbodi tim so obeku no tie 1 Samuel chapter 19 verse 1 wasina Saul ka chere ba Jonathan na Saul ka chere ne ba Jonathan ne ko nyina se ene ne ko nyina se kum David wonya de kum David otaina kokoduru sai afekura de no nya na oba de obeku no ti asem ni ye pa o na yenhwe ade a ema urade shira David according to 1 Samuel chapter 24 1 to 1 ni nyina wa wutie ye tro 1 Samuel chapter 24 1 Samuel chapter 18 to 6 to 9 they say okuku Goliath na oba no amadi pinti ni asa ni anije and you see David you put 10,000 Saul they were put 1,000 na Bible says Saul ti asem na anya ne de eti wo body trim so ba de wo be ku David eti 1 Samuel 19:1 ne say Saul ka kire ne nkrofo atwa ne hunya hye nyina say wo sia David ya we de wo ku no ama opamu David 1 Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know osi yeah David ede so yeah David ede ede so eti fi asem ni mpo awi asem ne ka na ka wo pe obi akuno na ke ye ni ye mi abo na adano nya na tie ni o wo pe obi akuno Saul pe David akuno na so ko 1 Samuel chapter 24 verse 1 was yeah David ede so Saul wo ye ni ye ishaka urade amen ti asem no na tie ni ye pa
ya David di Saul. Yes. Enipa yi penako ne so Bible say David di oye ni ye. Ese chosi enipa yi na. Enu na ma wurade shedi no hu adwempa e wo David tiri. God bless you. Eno chinchim Saul nsa. No je ayidie do. No de ma David. Na o kan story na verse 4 no. Verse 4 no can say. Verse 24 verse 4. Na David nipa no ka kire no say. Na David nipa ka kire no say. Hwe. Da ware ka kire wo say. E da ware ka kire wo say. De watamfo ba ye be sha wo nsa. De watamfo ba sha wo nsa no. Why say de aye wo ni so. Say say wo ni so no. E bra no ani e. Hwe. Saul tata David ya. Ama David dwane. Jana wanye. Ana ko share botai bi. According to 1 Samuel chapter 24 no. Okosha abutai no mu no. Ana Saul so ne nkrofo ko abutai no se yekohwehwe. Mo ko pa David. Eti o menna na abutai no ma yewura asia no a. De kosi ye nyina ne se. Na fere no wo mo abre. Abele. Ana Saul ne nkrofo pe baabi ana o mo dai. E ko ho me kakra. Shaka urade. Amen. Afede wo mo da wa na Saul afamu ada. Saul afamu da ye pe. Ana David nkrofo a wona chi na o ma adwene nye no. Wo mo ka che David say David yi. We de eda onyankopon ka say. Do tam be sha wonsa. O de otamfo be sha wonsa. Why say de wo pe no. Na why na ti say de wo pe no. Ebre no ni. Ayene. David so wi ane ho. Ana David Saul wi ane. Twa so batalia no. O de sika ye kura no. Etia Saul yen de petekele no. Asemo wo say ede ye pa. Ede papa. Obi pe waku No wada. na nyankopon aboa ama nipa ya beda. Ebo ka. Na afa no. No wabo modra no wadru ne che no otumi ahye sika de twa na tade. Hey. Le ka twa ntifiri super kwa. Ebuo mu so na mo wo. Ompe buo bi kisi. Yanya no ade se buo no a. Ewo butan no mu no. O fa de awintimi. Ya no dene pa. Na wo de body tiri so na wo peche ne ti. Hey, condemn. Them together. Ya assembly ye pa wo. O pe buo bi. Na ko de body tiri na wo peche no. Na su David hu se Aisha odi akatuare ehwe wo nsam. Yes, otene. No chi David akoma boni Na Bible say David tia atade ani mpo no. Na kuma ebo no peli. So ocha so atade ani. So ocha so atade ani. O ka che nipa ne say. Ana o ka che nipa ne say. Awurade manim pale me say. Awurade manim pale me say. Eya mi wura awurade asa no. Amen. Na mate me samaka dia. Na mate me samaka dia. Awurade asa no. Awurade ade. Asala no. Awurade manim pale. Sa wuti kuro bi mu pa ne yesi yenko leba wanko. Ne yakofa police. Ina mponfo. Na police fo san. Isaka awurade. Amen. Kiri. Na amela bi da ho na onim kronum na wahuri. Na police ni su wahuri. Amela dum twao. Na police ni mem kwa. Wakasa wo hwa. Wo be san wachi na obayi police ni. Da we nkonyi. Ayemele. Eno ade se wo kra anwaka bi. Modi anwa be first trip. China for dia kese ni bi. Mamoto adi na nim di America ba. Na wo hwegu akwa no so police ni so. Amen. Na so David atwempa e woni tirim. Na ohu sa awereto ye urade di enti. Empale me say. Asamo kan ni se empale me say. Me say ka de urade asa no. Me say ka de urade ayedi. Asala no. Ena no person obi adi body bi amana hyewa komu a. Mane empale wo say. Bukuno. Ubekuno. Mane empale wo say wo de body betua de ka. Mane empale wo say wo bobo ni dua. Mane empale wo say wo de ne beti nduro so. Insaka urade de. Amen. Manem palo sister bi was bra bi a promise me so be wa no and wa care bla no an fie miensa ma bla na wie university bla no wie ya afi bla no be ka kire ne say in the class enye osre no a we dia wade ono na o kan na so say di oboanti obesum no please ka bi dia sum no bla ne sister ni gina bla na nim no say obesum me anke wanke meto be focus ya just 3,000 now the way you net there hey o se wo me mo ho kakasi o e be focus ya santiko sia 3,000 and am do be you now I will tell you urade dia kasem
wasa ne mele wasi wasa me bre sanfie miensa na sister na sase abobo bra jo kura free Canada buy na nko show be wa me so wonti na enne wa wie suku a na waje adwuma ya ba ka kire me say usumme Jadi okeka no na mata santi kosia just 3,000 dam dia jo nko free usem senete Oba aso ubewu because Ecclesiastes 5 no osi ma wano kwan na fa wonam ne nya de nya bone bi enya bone na Nyankopon sori anya de entiawo tie ne ye pa wo promise wo bi na de na ni to so na se wugi ni hwamo na nipa na nsura urade amfa bone ya nche na so ye na dre se wo ye wo adwuma obaye wo adwuma ba we ke tiawo sister me shebla na nim se o se bla janka de wo keka ne de odi agro mentie hwe anka wo asante kosia just 3,000 ejena tamana oba ne ehwe school de na oyene class no ne class nti na wiase no na ma wonim ba bi awurade de ubesinti e ma wano kwan ti asem ne ye sister brana yo bibia ma na show damanenka na so hyeso na ka kire awurade se awurade open na enye ho enye dia mepe yes se brai oya media minim se wa awurade obama na bam kwasem fa bone che na fa vum so che na de nipa si oye no ai Nyankopon de che no hwe no so no so Nyankopon ka se or retaliate te se de ye no akadi be wa wiase nyina yira kasofo nyina fan isaka urade amen wo se media santi kosia 3,000 ebe yiwa fra sase we so fa bone che obi a na tu adwuma no bone ba nko an wo ya bra ye pa wo chewa pa adwuma wura pesa wo gi adwuma free ni nsami fa bone che na urade so fa wo de enchew no kwasem Bible said David na Saul hwehwe na kono akopɛ baby die David wiawia no ho no otwia na tade na ke David wo ho kwai san kese kan no kura no wode wo Saul yam yi nani ba ko kura firo otwia ne ti efiri so na so wanfa nka nipadua no odi twia atade no ano ana okogina baby na obone Saul ana se Saul adanti na wuchietie de nipa ya de ano verse 12 wo kono adanti na wuchietie de nipa ya de so wuchietie de nipa akeka wutimi fa bone nkyenta nanka mi da dia wo dia mi aka me fa njewo mi de mi njinya mo na ya mo ye mo ho presby matter na Pentecost me fa sa baby awia se keka ko so wuchietie de nipa akeka ubo deposit be gu aduane ma mani pending tiate sem hunu isaka urade amen utiatie de nipa keka tambia bogbodua ko nimpa wosi ada na utiatie de nipa keka se David Powoku another asemo katu asman yen another woni ehu se urade de wo hye me se de urade de wo hye me o kire ne se so wetumi adam ametumi abel ade sekaye chawatade ano de a na che se urade de wo hye me nsa so esa sa urade to ye urade de enti no bone ma nya obone fa bone che bra fa bone che sister boy fa bone che aduma wura fa bone che enfum so be de nipa na ye ada wa fa ni siru Canada headmaster enfum so be nko na teacher ni ya ada ya ka we ya tiasem na tia ni ye pa uko Leviticus chapter 19 17 to 18 na Leviticus chapter 19 17 to 18 okay say entane wunua wakoma mu tie ni ye pa man tane wunua wakoma mu kana ka yenko anim wunua fom wa kananim na wanso ne ho bone ade wo ya ade ye mi de anya me de tiasem ni ye pa o akwa wo ya ade me fa so de Bible say kana ka uyonko ani na wanso ne ho bone entowre na enya nkrofo ma ho mena sepo tio entowre na enya
enipa dese no ho mnasepo nipa bi de nipa bi ho asem ahye ne minima ma wanya kompo ebi anya kompo ne minim ukwa invia yo yegu kwa na sori ya no nkofo ewo nachi so dem de kin for no Ishake urade amen okwa so dem dia webo eda fo no so fo no urade Yesu urade for how by the hwe hu yo eli asofo na asofo agidi fo na wande o munye how asofo sani pa no baka che o kwa no dangerous eda fo no say ye pastors igu ani apostles you twa mo good I say ni ye free how by the hwe hu yo some co headquarters found je senkrofo ho edesa no munye because oba e wo mu di sika no so aba wa Ishake urade amen na eda for so eda for na wande o munye ti hwe hu ye osofo waba ha no Ishake urade amen enipa bi timi fa bone nche wo wiase emakuom ye timi fa bone nche no kwasem ye timi kwa yie mpo na makofo kwa yie na ye che take away ni moto isida ye timi cha na take away na shot na fa kan nam ni moto eni coke eno ano no nka coke pu na akwasha ni minim na de asoro kwa yie a ye wo ma ye ma o moto eni take away ni ai me na coke ye de duru so aye na coke sebe akoko bi e de ma me ne kase aso yale Ishake urade na asem we hyenemu na waja asole no isi obiu sister ada na to ma asem hyew sa o se obi asem hyeni bia no wanye kese da de bi odwonjo tem bia na woni pa bia no obi asem hyeno na asem ha no onya diabetes onya kumayale high blood pressure and also hard blood pressure ono ne pressure no onya no double onya ntese de tiwa ya fa bibia nhye wanu ma na wu ni me yale asofo nam asole amehwe me asole ye omuni me hobo ebisi da bisi pendigos ojimi fa bone nche me yale ba mehwe ba mo ne se so yonku aye bone a kenani wa yale da ho na asole ya mehwe ai ma asole mpanfo hu wo mo mfom so a wo maye o mo fom asole misi obio na hyenimu sofo na asole usia na wo ma asole o me as in come bible meba na hyenimu obi odi asem hyenimu bia wonyini nche ntumi nya kese Shake urade amen entare wuni akoma mu eti mi se me ne kapre but still bo hu mi no I say Ghana sika nyinam na mhwe so nanka so onyu obi adwembane because o time kwa ade miti we me nwere obi ho asem hyemu dabi so what the satra wiase wonyini mo wow eti na nkwala ho odin no nanka nkwala ho odin a omu wo nyina kire se onyine hwe onye boni ma obi akwala mfa ne nua ho asem hyeni tirimu ja awofo mo betwa ho ye fight to mu se na nkwala ne da so ho obudi agro tieni epa ema ye nipa bi asem tumi siwon eti wo de okọ hospitals a ya hwe ema ne mema hwanum na doso ema bebre okọ hospitals a ma doso sa ekuo miensa we emafra emema ena ema wo mo kọ hospital mo pa ye ma pressure de obi di ayeme otumi de ne kuru bi a wa hwe no ho adwen ehye ne mu a ne kwa na do betre wi onya stroke bitimi stroke na stroke o be ma ade ade mi wura fi otumi dwene saa na ka bo na ta so pew obodi tato Ishake urade amen obi kura tumi de san ba ho obi mfom so a waye no lord ya san ba ho te se de wa firi obi ntoma a man bi so obusa say quotation last 2 weeks modi asole a o se me dem bo wura fi bet any cry na be mfemi ansa quotation ya ye kotu enura quotation be na yusu obi mo ba ko a oba ema ba ko kura no wa ebetuma bo quotation ni wura fi ese de obi da ye no if you aso dia obi dia ye no esenimu sister ada na wo ha ni padua ne sa fa bone che Leviticus 19:18 ahoya me dekese
and tell you how come and tell you what come ka so na ho bone and towre na enya nkro fo ma ho mena enya nipa da se ne ho mena se po do yonko se ho na da wo yonko se de afa nipa ho asem nhyew mu na ubu mu da so obi wa dia kananim so kra fom wa so fo no yinatan na yen fom wa yinatan so panyin fom wa so ma kananim na so ka chem na anya me de no klasem ni ayi ne yakwa ya moma mot de dress moma ekoku no klasem me ka se yem da na me boa anya me de kra bible se kan wonani so yo obi a we nyansani no be ho ase a obefa wo chewo enfo de so fo we na on chiro mu nchirawo de eti a che mot na na ekoduru wa unya koku ebi pa na mot na so on fancy utirim. Hey, Bessie Quay, be sister be a man, be a sprite, and I had your motor, sister Yakuma. O Casacasa one chair, mission this and I'm a demi mortal man. I'm catching sister. Look at the motor, look at the arm in time, Penty, Jennifer or sprite in a mum. A son on the boat totally safe from wash. Well, Uvashenu, I saw you. I saw for me. I saw for my before years, way. Kugunwa ni mwasi say. Sister Adam. Matthew 5:23 Yesu ka asem bi. Wo say. Enti se wo de wa ye de ba for butia na ho. Se eduru kwasia da. Na wo tem sika. Na do konya kopa asoro fie. Na wo duru asoro fie ho. Na wo se wo kai se. Na wo kai se. Bi tia wonu wo asem bi tia wonu ya. Na wa ye de na for butia no ani. Sa afode na wo ko bo no wa for butia na ni. Na kono nu nua ko bom kan. Na kono nu nua no ko bom kan. Na wa ye de na be ma. Asema sinkwa de ne bebom kwa de na kemeja asole no na saja ebi trace ka gu kwa waso nanka so fo bebe me bo 100 baht nipa ya ka we fie manso o hia wa no abo na no po adwa etwi na we sister na nim ni na no wa bo no po na ja akoma cement bag 100 bag aso dance hu no ekuti anyom pa ana akoma 10 million aso dem se ka urade di na saja we hwedu enhwehwe nim nyamesom enhwehwe nim nyamesom saja amabo ne say do why ya de adu aso dem wo ko sika wa so na ho duro na so kai se wo ni obi aye problem so why de no ofole bu chane ni ja ye de no ofole bu chane na kono nu nu ko bom kan na sa bom fresh aso ye tie sika gu afro body no ai go tie sika gu kwa ishira bia ni nko poso nya izo odu hu nua ho asema show mu den ebi kura tum ka sa so ba shiri ye de ma me se minku na me fa no ntu ana mo ba kokora na makunu no kwase bebre esa ma for ebrego bc ya semni ye pa and it is also verse 43 na Yesu kan sembi verse 43 Matthew 5 verse 43 no verse 43 now o say moti se woka say nti moti se woka say to yonko isaka topic no say do watamfo tie esura sem no o say do watamfo ano odi o esura sem no topic no wo say ye do watamfo ana nanso ye ku ya tamfo memwa asoda mu mpaibo ewrade yesu tumi biala wo ma me fie owo papa fie firi nyina mpon me tamfo biala wagege me na wo ha me na wo mpa me ye die ena no payi me de asrom prago me de shisha na sum banku ni nimfa ewrade ma ne ntiasem Ewrade mi hwe osuru super group Yesu dimu egu na sum Yesu dimu nisi na so Yesu dimu mi di super group kana no tum Yesu dimu mi di super group kana no tum Yesu dimu ati de Bible ne ka do watamfo wose do watamfo so bi tawa ya de dono na Bible ne ba kire odi enti adono yes Bible ne ba kire odi enti esesa wo dono ye bedu Proverbs 1:25 no Bible no ba kire odi enti esesa wo dono eti Bible no say do watamfo yes na wo to aso a moti se woka say eti moti say do wo ka say do yonko na utamfo na me de me se mo say na yesu na odi na chi ne de munno matamfo ono de o se say munno matamfo nsura wona yesu na odi na chi no o se ono de o se say munno matamfo yes se Moses no be ka say obi tu si a tu bi obi bo wasoma bobi baby obi be ya no hwe the same thing na ye no yes be se wo pese wo ye Kristo ni mapa nyamesom ni mapa ni ene Yesu Kristo adane asem no see
eti mu aya amuka keka se yesu say emra no wa meshe no be share ne ma no tia first one no say obi si usi atubi yes second one no say obi bo wa gbo no bi yes but yesu sachira no memba o se ne mam eti wo say na me yesu me soma me de ba ne de yes new king new law me soma me de ba ne de me kire wo say do watamfo hallelujah me dia me semo say munshira wona opamo munshira wo mo tamu munshira wo se munshira wona munya wona otamu nyina munshira wo mo tamu yes na mo sa so nya de mo mpa ma wona wa hamu mo mpa ya ma wo mo a wo mo hamu no wona otamu asam na de say aja obi tu ani ko sua se le bompa ma asam na tie ne ye pa wo se mo mpa ya ma wo mo hamu yes ene wo mo ya de otamu na mo ye moja wosoro no ma na wo ye sa ena wo ye eja wosoro ne ba eti ni pa bebregu aso de mo ye mo nsamba oni ba ne fache sababu ne say wo mpa mo watamfo na o dono na wo ye watamfo ye ya sa wo ye sa eno na wo ye nyankopon ba ne say omumu kum nipa na ehu eti de eti ma Yesu Kristo be ye nyankopon ba no ne say bone che na wo de bone ye yen that's it aja uji upoja aja Yesu divia na nsan yo isaka ura didi amen wa kwa mani mu siri Yesu labi odo kwa de wanyo obi abone bia ibu ne sotro left and right hallelujah amen Peter chie sekan no de tebia so sima so ba ko twa na Yesu asaka che Peter se Peter fa sekan ne shebo hanu fa so ne bra na de o twe sekan no bo wu sekan na obi be kun na se obi ya jiwa na ko obi be kun na obi de sekan etwa na so a ka oda nyame class na kanya no ane sanke praise the Lord na su Yesu Kristo ma Peter hu se akone nya nipa ko kwasem ene wonam ko isaka urade amen eto si Peter fa sekan ne shebo hanu bi o twen kranta no na de o twen kranta no won kranta no tie ne yepa na ti Yesu Kristo say so obo pa mo atamfo na mo atamfo di ye na de o de bo atamfo a na mo ye moja wosoro no ma e na wo ye onyankopon wosoro ne ba efise o ma wie pie ono nyankopon no o ma na wie pie nipa bone nipa paso nipa bone ene de nipa paso ene sa ke nyankopon to nsu a obeta agu atene ne fo nko afu otoso gu wona wontene amen eso tumi to nsu ofiri soro na wi ni obi onum wi wo de bucket akoso ho odi bi si de na wa sobi di bia papisi di amen nyankopon tumi to nsu na konfo na nkura na ye ma na wo sedwale na fu ekoyi amakai madafo sofu bia wo de obrofu wo obrofu na da obrofu enhwei ento da na bro ni nyina eseye isaka urade amen dakrusio jamu tata ekona ofuru ana wokọ Antoine Kenya ase isio jamu tata mi ye jira Kenya ase ye hu se yes esio na etowo Antoine kwan sui bo wira yi na Antoine Kenya kwa be na wa etoya aye duru Kenya ase na pete kakra bi na jaye ana kwa ise sofo we de mekọ akohwe Antoine sensuo na to duru ha odura Antoine sensuo na Antoine bonwire kwa so gotem fre secondary school ase wo nyina tai Antoine secondary school form lo kwa mo nyina yensuo akohwe hwe so a wo sinya oh God is a wrong God sa me so for me tijanya ase ya Kenya mado abrofuo nyankopon wantumi antonsu na atuanu ama konfo abrofuo otoso guso tie ni o wo si nyankopon ma ni suo to a gunu papa so na ke suo to bi topa na obi anu ma petesi na de bucket akoso ho na wonya bia kodwale de bia ba pesi asaidi otoso gu na otene wo si nyankopon no a yesom no otonsuo gu a o mo tene na wona wontene ene wo ma wo mo ntene so tie ni e pa otonsuo gu a mo tene ene wo ma mo ntene so asemo do na odo mo a eti se odo obi odo wa akatua be na mo akatua biara nya de ade tie ni e pa odo obi odo wa akatua bia nim na mom na ha me kire yen se
so obi town na se wo dɔ no a ketua wo ketua papa wo ti asɛm ni o o se wo dɔ de ɔdɔ wo a onya ketua bi but wo dɔ de ɔtan wo a aketua wo yes na wo tua so a na tojefo so nyɛ saara na atojefo so wo mo yɛ sa abonefo mo yɛ saa wo mo yɛ saa abonefo kura no Bible so mutum de bɔne kyɛ yes wifo tum de bɔne kyɛ wifo mpo mo hye mo mutum ko sia base mo nyase wi ba ko pero mo nyase wo mutum yɛ fight kukuru mo se wi ni ba ko chele snob don't fight Rastaman don't fight one love yes wo ke kan nsam no saa fare ni so we akoro we are ghetto boys we are ghetto boys Rastaman don't fight saa owie ya no wato wi no wakyekere na one no ko ye no na o man kasa tra wa san ase wi fuompo akuntokwa sa gira besi ho esobo mo problem sa to wi si to give force na wusi aso da mu ntimi fa bone nche e to fa ni nyachi omo ta si wi fuompa de just by so mo si mo do de mo said mo si tie pa ade o sia wo kan se numu nyina bom na mo de agbo anim one love yes Chese we for change na e one low. Mama Oba base na wo hye so a o se mamraka na peace no. O wa jashi bi o. We asa da ma no. Etu omo tanto wi no. Ya no ma no achia. Anka. Ko so wi no twia na kaketua bi a. Na test bi wo akire ho. Inshi right. Ocho na ere ya. Etu oba modre chia na no yi no de akoni nimfa so. Etu obi a won tanto wi ni bi no. Tem bia be hye na no achia. Rifo de rifo sadu omusi do wa mo no na mom wi na omo nom na na ate se urade be plepla omo tutu omo so wo mo yi anu firi ma one love fo no oja aka peace o mani nia mo do eno omo blofo ba se o lady no o ye Babylon tele obuka engodi o Shaka urade amen Bible say rifo atumi kuntokwa wo base asa tra wo solve wo mo problem asa tra wo no wi wo si aso da mu ntimi fa bone nche wo si press bi ntum fa bone nche wo si party kosum ntum fa bone nche wo si church of Christ ntim pam akreka mu hallelujah amen CSim nankaba nankase nankawo fase nankani Tutim school dem unsoleno etimi fa bone nya de enche school dem unsoleno atwede bi bo no ti asem na tie ne ye pa wo se toje fo so yesa nsara na otu aso a na samo chia mu nuanom nko ara na mo chia mu nuanom nko ara na maya ama na bro so maya ama na bro so toje fo so yesa toje fo so yesa entimunya pe se de moja wo so no so yare ye pe ti asem ne ye entimunya pe se de moja wo so se de onyankopon de woni pa bone chanu no shone so no ma de chepato no sa na Bible say me no mi no so yenye yemfa bone nche Matthew 18 no Yesu ka asem verse 15 to 17 o ka asem bi Matthew chapter 18 verse 15 to 17 ekwan a one woni a ofum edie ekwan a ye ni a wafum wo edie oni a wafum wo kwan a obafa so Bible no kire o say oni sa nipa ni eni na otu aso a na se wuri afom wa kono koyi na tai wuri ni mienu nko antem so tie wo a wanya unia wantia wori baako fani pa baako benu aka ho na se nya dase fo mienu na se nya dase fo mienu anumu na se wantie wo so a kono ka cha asafo no wantie asafo no so a ko pa ma procedure wantie asafo na buruza busunsum ni wate pa ma procedure oni afom wa di kan koyi na ten woni mienu nko a what ya saw them obi afom wom uti fiem obi afom wom di ka koyi na ten wantia wampena no wafani pa baako aka ho ana mienu Yankopon pe asema etretre mu be David ya me mpesa wantie banu no na asem baako pe otretre mu saa busuafo nyina obi ate esi nkonya obi a wantimi fa bone nche no ona tretre nsem mu be anka obeso o ka kire obi a tienie pa wantie wa fe no abofia wofo nyina amane wa ba asafo nyina amane afa wo kana so anyene fom so anto babu se bunu so bosom so fiti ode ko no babu so hu no kura twem ko ba bi Yakopon so na de ba kwa manage no say won pa nipa wo kire no ho na be we nipa obi afom wa na wo pachaw na wo mpese wo gitum ada wo kwa wo ya hwan wo do Yakopon kura wo de bone che nanka
Ishaka urade din. Amen. 18 wano. Matthew 18 wano. 23 to 35 no. Ya fan to aso pra. Akwati modefo. Akwati modefo no to aso a. We to so ina te say ohini bia. Oso oso ahini no. So pese ukoma. Eso ehun example na Yesu de ma wo. De man. Oso ina te say ohini bia. Oso ahini te say ohini bia. Oso ina nko bu nkonta. Opeso ne nko ebu nkonta. Ofita say bu ye no. Ofi ase obu ye no. Odo ba ko ode ne talent of pedu blend. Ode ba ko a ode ne talent ya pedu blend. Anam say oni ode be tue. Esan say what need the ode be tue nti. Ni wa ne share say. Ni wura ne ka say. Onto ne ye. Onto de one ne ye. Ene ne ma. One ne ma. Ene de owo nyina. Ene de owo nyina. Obe tue kan. Obe tue kan. Ana kwa ne gu nkotodwe. Na kwa ne bu nkotodwe. Asra ne say. Mi wura. Tubo asema me. Tubo asema me. Na metua ka. Na kwa ne hu ne mobo. Na kwa ne hu ne mobo. No jai. No ye dey. O jai. Ono wodi ko. Odi bika. Ade nipa no wontua ka no. Ana se ne mo fa nipa na japade nyina. Yes. Bible say wona na kwa no bu nkotodwe. No jai no. Wo de ka ne che. Hallelujah. Amen. Ana se mi wura tubo asema me. Na metua. Na Bible say enipa no de ne ka no hu no mobo no jai. Ana o jai. Ana o de ka no che. Na akwa no so firi adie no. Akwa no ye de ne ka che no no firi ho. Ko no bi ono so de ne ka no. Ko hu nipa bi ono so de ne ka. Dinali wo ha. Dinali wo ha. Oso ne muti ne mene. Oh, Ishaka urade. Amen. Oh, bibini black man. Akwa we, obey black man be. Black man bibini. Na kele ye. Ba always. Obey black man. Ishaka urade. Amen. No tim ne mene. Only obi ko. 10,000. E dia che no. Ana ono obu nkotoje na nipa ne che no. So ko obi. Ana ono so firi ho no. Odi obi odi ka 100,000. Ono so firi ho no. Sa nipa de 10,000 na che no. No obi so de ono so ka 100,000. Bible so no de oduru ho no. Oso ne mene. Oso ne mene. Tim ne mene ka say. Wan jo so no. Boni mini mo kuno. Boni mini. Okuna firi ya. Say tia me ka. Akwa we. Why black man? 110. Why black man pay? Black man. What will nipa? Who do obi ka 10,000 dia chew. O ko na obi do ka 100 ya. Na wo boni minimum. Tia me ka. Ana oboni minimum no na kosi. Ana na wura kwa no so de no hwe form. Oh, ono ne de no obu nkotodwe o. E de 10,000 che no. But we dey. O hwe form. O de no hu nyina to form. Ana o ka say. To bo asema me. Oh, me so to bo asema me. Na me so 100 no. Metia. Na ono de wampene. Na ono de wa yede. Wampene. Hey. Ono ko tu afiase. Ti asem ni yo. Se ngo yiso betua ka no. So, ko jela tum. Bibini black man. Asem wa Yesu Kristo de ye reference say. Ye boni dodo a ye die ni nyina Yakobot mi hye de kyai. Yesu so. Ade na ye de ye ntimi fa ye dua de ye mfa nche. Na ko boni dua. Na ko boni dua. Da o de ne ko ji asakan kokuno. Ji asakan. Shaka urade. Amen. Me ko na dwuma ma me ye yinadi. Yes. Mechire no ma fa. Mechire no. Akwa we. My friend senior. Yes. Na dwuma wura. Maka de o ye nyina kire na me ye yinadi. Ana o yi yinadi na kwesi sen. Aso be na onya. Na kafia ye de bra wana. E ma odi. Ada no tuma nipa ho asem hye wotiri mu sa. Ana o ya ho ya asa. Shaka urade. Amen. Ada na wotimi fa bone nchesa. Bible ne sakoa no ono ye wan 10,000 ono ko tu afiase obu nkotodwe ne ye de che no ono firi wo no be de ne ka 100,000 nipa de da fom no ono de o tim ne mene wan pre ono ko tu afiase ego yiso betua ka no enkosi so betua ka na wura kwa ne hu de esi na di wura no a ono de ne ka 10,000 no ono no hu se ono ne 100,000 wachi obi atom no eye ne yapi obaka de esi ne nya ache na nkrofo be ka de esi ye nyina ache ni wana afre no se na ni wura ne frɛ no ka se akwa bone osira minti akwa bone o de me ka osira me no me de ni nyina me ka ni nyina ache na ense wo so se nti ense wo so se wo hu owa ka mobo wo so hu nipa mobo se na me hu mobo na wo de nipa ya de ade mobo no obodi a wode nyina Yakobot de ache wa hwe so ma de chipato nipa na se ne afomo asemi da so hye otirim efie nsia nie verse 35 bla kwadwo de oyensuo de no hu na morning oyensuo na me kom baby ma fa me ho adwen. Shami medical ka chen say oyensuo kura me nsa bi nom da Adai na de adwen o so trim. Shaka urade. Amen. Sankofo ni bi ebi na wo Bible mu ha. Sankofo ni bi na wo Bible mu ha. In Shiraya so mi mpona oni pele for bone che so mi mpona oni pele be manya nkwa menkasa no mengu na menko obi koye bi sama ne bawi yo woni nipa da ye kanyati ya kare wo fie wa ka ofa nya adwuma dakro na ne bakọ yale wo school ana omo pon ye ne school fon so no mu no de ne ba fie in Shiraya omo de akra ba fie woni nipa na ko aka kire ne se o beto se me bakọ awua twem
afa kura da wana ne yam samfunu no ne ye no wu ma me no so ya ti ne won ne say ukwato se mbakura wu atwam etu osuro so no so bakon awe kura kaka se me na mama ne pause na no ana ne bade da ho ne yam samfunu ne sa otete sa kura ne da ho wo pressure ne nyina no wawu woni nipa nya free bro no a wote so woni wo nya free ayaka manson ade na akayo ba enen kurasefo na yaka kurasefo na yaka we kurasini dodo anamrei ubanya sa woni nipa nyina ya free nanka unya kra iseke urade amen what enen kurasefo na yaka nanka kurasefo na yaka bi bible be nipa ni say ye ka se kurasefo aya na omo nim se obi a odo obi ote akurase tu ya ne omo nim se obi a ote ha dem sake wo me asem de bi ni pani tie ne aja obi ti akurase tu pa so ne bi wan tie urade asem a wo ye kurasini what me afa body ancha wo ye kurasini bible ne na ka kire wo tie o se wo wura no ne bu fu pi wona ma wo hia fo ne ma wo hia fo e ka se sa na teria sasa na mumu biala ti asem ne yo sana na mumu biala afiri na kuma mu afiri ni afo so anche no a afiri ni abone anche no a Onyankopon so ebe ye na Onyankopon be ye no asem na e de sei papa bi tie na tie ne ye na tie ne ye pa Matthew 18 ehwa ne yake o paso tumi de bone cha Matthew 18 Matthew nguma tedi nwotwe verse 15 o de tro ni nyina na kan ni na kusi wose sala na mumu bi afiri na kuma mu afiri ni afo so anche no obi betuma afiri aniso ade na nipa bia bone ache aja no mka se me ne nya aka bat ni ye fili me ne ye aniso de hu na morning ba ye wa kuma mu de wo ho eti na bible no wo nim nyansa sire Nyankopon se mumu bia afiri na kuma mu amfani ni abone anche no a na te se bi wo a akoma na nkasa de wo fa nche aniso no de eti se eti bible ne pa kuma mu de na anka ye de chen o mo na kasa me hu am morning esa ononya do na eti wo ya Matthew 6 was Ewurade mpaebo verse 9 Yesu kansem was Ewurade mpaebo di samo bom paya di ubom paya munkase ne ja wo moja wo soro udin wonte wan ni mra yo panya asase de yo soro my dad ne to of us na fa ka free ya fa yam body chaye se de fe no de yaka tiare o fa yam body chaye se de fe no de se de yesu de free ye de ache wo mo ye de yenka fa yen konsu na je sansa na obeka so Onyankopon fa abone nche wo no o so de unu ya de ache no ti asem ni ye bible ne sansa na wo de unua wo ba sere bone fa che no na wo de unu ya de ache no awon fa obi de ncha wo de okoji bi efu bi ho tiare ana no asaf market o tra ne opra kakra bi o tra Ford Cape Coast station aba traffic na so taxi driver bi o jira ho fa nimpa o jira ya ahono se hono ekwan no aye double road ana ka mefu disikani brechi ana ye twa ekwan no baako aye parking eti wono o peka afa dis o be jira kwan ni mfimfini pa ana afa ka no eti nipa ni jina no na ese cash ni nyina pack one side eti tazi ni kura nya ba bi nyina nti o se o jina kwan ni mfimfini because o said the came for your coin na ese se nipa no o fo ka o jina kwan ni mfimfini ko wa nya kwan ni mfimfini baby ya nwa wo sem se baby a nipa betime jira fa ka na twa se ka mpake wo tantasem eti tazi driver ni jina mfimfini ene nipa na fo mu ye se tazi driver ba ko bo aban wo na chi papa kwasha pedi ahane ye friend nimpa ana kwa no gbo modere ko nchen kakra ana o fa ishi ni tum ana kwa no eyi fa ho oyi fa ho oduru unim oyi fa ho na kwa no bedi nanim oyi fa ho na ide ashi ni tum ye twiwe yesu ye di nachi ye duru as di se masafo market nankasa nachi edan na ehwe kwan no mu no edan ya yesai boss quarters stores no ehwe kwan no mu na sa driver no a ono odidi akwa na tem no no so agina kwan ni film because na VIP shi na park woni nyina ono so nya ba bi mfa nimpa no no so the same thing no no so the akwa no ye no 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 so agina otwie no no so fa ice akwa Central Market tio ono ni nua fom ye no
wadi na tem kwa champagne kwa shadaba hani ya fe nimpa also no so kwa the same thing I want me be a president I'm say manafo also wadwene nya adwuma baby akwa ne fro ka na odidi na tem say e when e gina fa nimpa no na dwene nya adwuma no also the same thing na waba say the same and need 2 minutes crowd one bra wo so ababo no hanom say fa boni chena urade fa wo de o fa ya ka free yan fire ka free for the aka said the ma wo da ya na fa yan kon so hwemu e sheka urade amen fire from so che said the area aka 14 no say ti asem ni ye pa o 14 to 15 say so na somebody ni pam so firi na sa wo de ni pam from so firi no a monsro janso de monsro osro janso de monsro mo de be firi so man fa ni pam so firi na so man fa ni pam from so firi no a onyakopo wo so fa wo de anya de ade at 1 Thessalonians 5:15 Bible ne ka asem bi na ye hwa de our Proverbs chapter 20 verse 22 ti asem ni ye Proverbs chapter 20 verse 22 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 Bible ne ka say monhwe nti monhwe obi amfa obi bone antwa obi bone na obi amfa obi bone antwa obi bone ka na emom muni de ya chi da muni de ya chi yes monhwe na obi amfa obi bone antwa obi bone ka na monhwe na muni de ya chi yes eni de man so beba eni de aka yo beba lokasem eni de obi hu adwene beba be sha omu ade adwendwene ni o ha beba be to so school fees kura wintimi ntua oje last bail water bail oje de bail ke for pamon isaka urade amen se ba te kura ya betutum ya to electricity at water bail school fees o ba ture yi 12 unyanya 50 million unyene sa adwene wanwie ko dwene bi wan wo sa adwene nipa ho adai ya botre adai ebeda no wanyina che eti na dipa wu basa because yet me fa bone Riot fan because yet me fa bone ya de ai che ti asem wa ye pa wo eti Proverbs chapter 20 verse 22 enkase eti enkase mesha bone ana mu kan ewurade obeboa asem na de say pabi enkase mesha bone ana mu kan ewurade na obeboa hallelujah amen enkase mesha bone ana mu kan ewurade na obeboa hallelujah amen eti uko Proverbs chapter 24 verses 29 Bible le kan se bi enkase so ye me no sa na me ye no metia de waye no so ka Bible say men can be da say de o ye me no sa na me ye no do me I do you isaka urade amen verse 17 ne kan se bi 17 otafo hwe ase a Bible ne say sa otamfo hwe ase a ma wani nye sa owatiri a amakoma ne awurisi amakoma nso ni awurisi awurade ahunu na anya ne so bone wana ne lebufuo na mfiri na ne abufuo na mfiri ni pare so amfa ama wo so what the Bible ne ka wo se sa otamfo hwe ase a ma wani nye owatiri a amakoma ne awurisi kuma si fie mo bitum ka se asomasi pa ne ho akiri ni ochia awurade wona wo hye wo no sheke urade wo se sa wotamfo hia ama woni nye de anye owatira so owatire so a ama okuma ni awuri urade ahunu sa urade hu se wo de nipa ho asema hye wo mu aba nipa na ko hawo mu na hawo na nipa na kom na ye oda Bible se urade bubafu na be tiawo na nipa na hawo no wa dane amaw amana ye bone atiawo asem na de sei ababi etuko Proverbs 25 wa 21 to 22 yesu ka se kom de otamfo a eti wo ka se nti se ekom de otamfo mana duane ni sukom de na sukom de no a mana nsuo no obesu srama na onyankopɔ besu jasrama aguna tifi ati asem no eti se kom de otamfo a mana duane ni sukom de no a mana nsuo no obesu jasrama na osu onyankopɔ besu jasrama aguna tifi be hye wanem na awurade ba de be hye wanem eti Romans 12:14 what can say Romans 12 verses 14 what can say o say momfa bone ntia bi bone ka momfa bone antua obi bone ka na momfa oye yawo antua obi yawo ka eka isaka urade momfa bone ntua bone ka momfa funso ncheche momfa bone ncheche forget and forgive yes in Shiraya etuko verses 17 Romans 1
chapter 12 munshira verse 17 to 21 munshira omo tamu munshira na monye de and I saw them and now the pay you ya tanfo agege ya the Afghanistan bomb Afra Pentagon the Saddam Hussein ya ka ho and go babushi etima yaw mami ne bia ogege me se ne pa masia onye bia and ya bompa ne ekufie ni pa na yo who some they say so be jejew o ba yie na so bompa ekunu a spirit ne di omu o de akoma ni pakro eti ni spirit ne ko another person wa adwuma spirit ne ya no okoko fa faale no no ye sa adwuma no a ada na wo mampa ya ma nipa nti Yesu Kristo to homone a o ma homone ne ba bi tena ma nipa ne sachira na dwen hallelujah amen. Let's see Romans 12 from 17 to 21 I am a dekese. What is it? Who born into Bonica? Munye no me ye. Munye no me ye. Nipa nyina. E woni pa nyina. Betumi a. Ebetimi a. Mufamu de. Nipa nyina nta sondwe mu. Asem na de sey. Ebetimi a. Mufamu de. Muni nipa nyina. Se watawo. So do. No akutia no. Mo de ani die. Ya wonwum bi wo wa. O Kristo no obi ya kasakasa wo fia. Nto. No de asem. Nto. Ebia sofo agya ho maya katakasa kakra akasakasa na no power kofa pa na juboja ka iri bombo na juboja ka iri bombo enuma gbo enda gbo ko ya wonum bi o wa sa tam na wa ya akasakasa no yentu wi ara of course Yesu di wo mo obro sam jejemia me bona ba ya wonum bi o wa wo no obi ya akasakasa yentu okasa wone no omuku wi ara di Goliath be kwa shim na opra ewade ko di masema me otanfo ji mani me ye bibia enye si asemi ye obia fidie ni ho no di bo yes your friend say gospel tene si asemi ye 1 Corinthians 14:12 Bible ne ka asemi 1 Corinthians 14:12 last quotation 1 Peter chapter 3:8-9 1 Corinthians chapter 4 1 Corinthians chapter 4 verse 12 no okasai ose Kristo ntie nkwasiafo na mo de nyansafo Kristo mu ya mre mo de mo ho ode mo ya ni mo nyamfo ya de awurafo eni besi edoyi mu akomis come de ya dadaja obuye eni ba biti na ya bre ya sa ya adwuma oya ya yesira ota ya ne a so ya preso o sa ya ndi so ya nyaka hallelujah amen. What I hear your pressure. What say you, dear? Yanyaka. You will be solim or say Udin, Fiem, a Jumum, or say Udin. The second Rade. Nipper be to nipper be named through a Jumum. Sa you Juma. Oh, presenters. I don't know if I jacket trash over to man. Yeah. 1 Peter 3 no last quotation here Yakuye odo amblase ni fefere na awie ne se yakuye odo amblase eni fefere na awie ne se munyina nya dwenkro mu mama ho odo mo ho se nuanom mo se mo ho munyina amblase adwene mo fa boni nya de ntia boni ka forgive and forget aso mo fa ye ntia ya fa wa ya nso ne mo mushira efise mo na ofra mo se mo magin shira adope urade yakopon shira amen adope urade yakopon mu aw